Firman Abulu ada SMP kawan. Putih. हमारे उसी लेवल हम एक पोजीशन है पर ग्रुप में से को देखने का ओके masih kasar juga. Nomor 2 ada survei nomor 2 tahan itu perkuliahan berarti kamu ada survei nomor 2 oke dia obrigado pertama tidak perlu baru main tidak main AS marka marka baru pada kebun rumah hawa itu seorang sih maka kopila. AS marka nomor 10. Tahan lagi, tahan manual koleksi. AS marka nomor 10. Memangnya obrigado. Capte tudo. Então se não é, também na terena sem uma abertura, maka categoria UFC yang akan campeão na Copa 2025 contra AS marka. Event nomor 3 Assalam FC 4 Assalam FC berarti kita sudah kami Assalam FC nomor 9 Vamos a falar nomor 9 Assalam FC obrigado Firman Abulu Curaçao FC Curaçao FC tanya sidau tomne dalam tebele ibarat arbitrajenya kami tebela juga ada pertama kamu sudah tidak ada popular di sini sudah banyak kontak masih ya udah nggak emang lah pemain Curaçao FC nya nomor 8 Curaçao FC nomor 8 Curaçao FC Firman da Bolu di FC di FC pemain malahan berapa? Ini di mana bela juga di FC. Di mana dia? Nomor 5 di FC nomor 5 Obrigado, como pasa nomor 5 Firman Ame Bolu Emmanuel FC. Número 3. Número 3. Agora, por Firman ponto talvez ini akan representasi Número 7 Nomor 7 Seporta vez Oke Ikut dia Opsinya Santa Cruz FC Aitana FC Santa Cruz FC Aitana FC Dia biasa.
Número 4. Número 4 é Tanaxi. Ok, obrigado, Mão Samantha. E Cosliu, agora Santa Cruz FC. Ipan nanduan nabe tefan promovido kasar. Ipat tuang antigo ya familia Digania nabe Aitana satu Santa Cruz fue en primera vez. Después de la poca la number 6 penatura bakule number 6. Santa Cruz FC. Obrigado. Obrigado a Menezes Sila, que presidente do para sendiri que mais participan ya sorteo dan sedari data o nene ba kolega Sila o sorteo jane maka ita tena kata abertura de dia 21 ya Liga Futebol Timorense di Primeira Divisão. Si lo que Hulu si campeão Primeira Divisão na Copa 2025 Quarteto BDFC contra AS Marca. Okay. Amin firman de kompetisi bersama. Oke, tenemos kita horario pada semana dahulunya. Kita hoy el 21 de mayo, después 22 de mayo, 22 de mayo subida entre Targeto Divino a Esmarca, continua quedando la sexta y el Zogurua, Tukuhal no Tukuhitu, STB Asalam, Emmanuel Corazón, no Ikusdio Aitana Bahia Sabrunia, Aitana no Porto, Tukuhal no DFC, Tukuhitu. Ahoy, semana primero de Ramata, ita se descansa tadi, ita se para tadi. Tambah itu sama-sama si saya iya diskusi tambah usi lista selesai ini ya dulu maka para kenapa dan itu SLB no Santa Cruz sama kalau jadi Bazubu dan dua orang tua kami jadi Santa Cruz ini dan mudah paling banyak ditulis. Ya khusus tu kari ke Manuel Corazon mudah paling Maya Zubu ya sabunya. Monggo. Ya Zubu dan dia di ho Santa Cruz ini tambah sersam saya di 3 de mayo. Então Zubu dan dan mudah paling Maya dia 22-nya Manuel Corazon ini. Depois se mandar no coração e também levar no dia de 23. Beleza? Tambah di kalendário bersama saya di 23. Ya tanggal berapa? Agora, depois kita kalau merasa dan harus sepakat di tadi. Agora sebenarnya maka banyak berturan ini. Jadi itu ada bulan, ada tambah dia mudah itu maka dia di Santa Cruznya Pak Emmanuel Corazon ini, Emmanuel Corazon mereka dia di Santa Cruz ini. Sabu, sistemnya Pak Corazon. Mudah lorong. Oke. Kusumba ini di Corazon ini kan, Concorda Corazon. Oke, hari ini prosedur dan kita kuliah falsu grupo plus, ya. Belum sih ini muda Concorda muda saya itu nomor orangnya saya kira yang mengambil di Corazon. Belum sih ini. Tambah agora presente ini, kami akan Emmanuel ada problema. Kami siap pronto Ini berpengaruh. Se cumplir con la posición. Apa lainnya?
Até explicar el país de Bochera, Renamo da OIM, ita sukuliyo paile to kono bala para sorteio dele. Esse já mandou do executivo a minha por do na ossa Bochera, ita mais agora não por ele que agora vai também. Bochera preparado, estava preparado, nesse papel não dia. Tem que ter pintura na abertura. Oke? Aminya service ami kenar maka ami tinggal forma bayar solusi kona bawa kalendari ini nyahu mengira nyere mata orang tamane enggak sama kontrak juga tadi jadi kristau na teki cuma teki sada asunto mas teki bukunnya yang ada beda tuh nebe orang macamnya ami tuh speaker itu sohi tambah rasa anda sesama sama saya di interesnya entah kita busuk perkeluaran yang udah last kali ini logo itu akar itu lah tanda rasa sesama sama saya itu busuk oke agora Firmais, para a semana da Guapinha, depois de seleção nacional, Calau de Julho, dia 2, no dia 9 de julho, se refere a Icazia dia 10, e te continua a Icazia dia 12 de julho. Então, cara, sexta jogo ida, sábado jogo dua, no domingo jogo dua. Agora, o horário é completo, né? O tempo mami, a tua dia, é para carregar essa jogo. Kemudian nila bela jogo sexta jogo, nila bela jogo sábado, nila bela jogo harus berani. Jadi pokoknya kami, no mínimo ia jogar sexta na liga da Luva, então jogo da Sierra. Eu pokoknya nggak prato halo ke kompetisi ini. Betul mah kami mesti siap. Beda poin da primeiro semana lain dança. Santa Cruz mah atau besar kalau amnya mah. Santa Cruz mula tungde. Amnya joga na batin. Santa Cruz mula tungde esse pai. Tumbar mereka. Sila dia alat sersan, saya joga tungde. Sermai. Dia liga banyak tabela klasifikasi. Dia lebih mudah tumpul mereka. Kita kan kalau liga ini kita joga kar semana. Kar semana itu tinggi joga 5 nih, tinggi joga komplit. Ya, tabela klasifikasi sampai semana dahulunya. Betul ya. Kalau dia kalau mudah kan, bela tabela klasifikasi maka. Kalau joga ide umum itu ide zero. Ini jornada primeiro dele. Jornada primeiro mana? Oke, logo né? É para agora da bapa né? Da bapa de ide é para explicar tudo para ator né? Ator lá é confusão vai né? Agora ini ini apa ya? Susah malah. Ah, sim, você discussão kita itu cuma. Agora dia termina né? Dia 22 de julho. É para já não dá para então dizer é para oportunidade vai ter para cara em relação ao contrato de jogador. Estamos ainda termina 22 ada de entendimento. Estamos em seleção nacional sai fica quando itu qualifica Bahia. Time da Cap 24 de julho tem que sair para. Então já tem que termina dia 22 de julho para seleção nacional sair para kita. Lá será lá la feta também tem horário liga. 22 de julho. Aí kickoff dia 20 de maio e remata dia 22 de julho. Oke, onai vai horário no sorteio yang determinado. Horário mau poin hal tete ona. Itan yang jogo todo. Agora esse vai passar não vai falar mais. Dele agradece a pessoa no ona estamos para dili mais kita utiliza. Tapi eu prefiro kata telah dari usaha dia paling pulang Juli tinggal terminal tambah dia pulang Agustus dia yang bersama ya stadion super. Firman bayar regulamento keputusannya, kami apa yang vai kursi simula queremos Raul Leonardo auto for explicação geral e Bahia degradaçãonya no campeão. Para formato competição né, kita harus sistema sidralo, significa probabilidade somada de total jogos 45,
Orba condução normal, 3 para 1 vai empata no 0 para lá. Ba iha condução, cada equipe rua para todo a minha ponto nessa, kita vai diretamente a headset. Okay? Minha explicação maka ponto asli entre equipe de empata, no diferença gol entre si, total gol marca entre si. Se maka head to head na fati maka itu usa tiebreaker. Tiebreaker maka diferença gol geral, total gol geral. Kali kita nih na fati nessa, kita bayar per play. Kartal ni dia minus. Kali kita nih nessa na fati kita bayar sorteio. Minha salah minha perdeta minha cenário HV do label Maya tiebreaker label Maya fair play no simpon nessa na pati kita kaya sorteio ba posição se saya nessa campeão Bahia primeiro grau época 2016-nya no ba posição se a não desce degrada Bahia segunda divisão época itu. Bola lebih itu tulisnya maka kalau bisa lebih tulisnya maka spek speknya. Agora babangku base-nya se ocupa o seu oficial máximo na anual, no jogador suplente, né? 12. Significa jogador 23 no oficial na anual. Agora, a posição obrigatória seria cada jogo, posição todo né? Maka mandatório tem que marcar a presença, maka treinador principal que é coach, treinador de equipa para time manager, no equipa média. Todo né? De cada jogo tem que marcar a presença. Agora, vai quantos jogadores-nya? Mínimo tem que ir a jogador registrado né? 18 jogadores, no máximo 27 jogadores. Agora, os jogadores estrangeiros, registro título, no jogo é campeonato na nessa negócio. Vai a parlamento-nya, cada equipa tem que ya para horas diferentes ou no evento diferente. No número usi 1.99. Kadang saya eu ini baru mai 777 número tem 1.99. Dua digit. 00 malah be 1.99. Oke, ahora entrega directamente a un momento. O si no foto tema, ya, con carga producta de los. Udah nih.